Сабагыбыз баштадыганда иншалла. Өткөнкү сабагыбызда Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu anhu'нун өмүр баяны боюнча кичине изилденгенбиз. Кийинки сабакта дагы Абдулла ибн Мас'уд боюнча изилденебиз дегенбиз. Себеби ушул сабактар баягы толук бойдон адамдардын жүрөгүнө отуруш үчүн Абдулла ибн Мас'уд кандай адам экендигин тааныштырыш керек болуп атат. Ошо Абдулла ибн Мас'удтан биз нени алганбыз? Фикты алганбыз, Анан бир эле Абдулла ибн Мас'удтан эмес. Başka da sahabalar var. Şimdi unutmagıla da bir neseni. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın fatvası 100% Abu Hanife algan, je bolsa İbrahim Nakhai, je bolsa Alqama algan degende emes. Sebebi Abu Hanife aytpady öyle. Kur'andan bolsa menin baş üstüne dedi. Eğer sünnet bolsa baş üstüne alabız. Sahabalardan gelgen bolsa fatvası ahtaru dedi. Kevnese de ihtiyar kılam dedi. Kede Abdullah ibn Mas'ud'un sözü alınsa Kede Umar'da kalınsa mümkün. Anam Abdullah ibn Mas'ud'un bir rivayatın biz Hanefi mazhab albagan bir rivayat tapke mınake. Abdullah ibn Mas'ud mınday degen, siz albay etasыңар го debegin. Себеби кээ бир нерсени Abu Hanife өзүнүн усулунда айтып койгон. Kur'an sünnet болсо алабыз. Сахабага келгенде ана ахтару. İhtiyar kılamın. Kede Zeyd ibn Sabit'kin alışı mümkün. Kede Ali ibn Abi Talib'kin alışı mümkün. Kede Abdullah ibn Mas'ud'kin. Kede Umar ibn Khattab'kin. Eğer de Umar ibn Khattab'ın sözü menen Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh'ın sözü karşı gelip kalsa Abu Hanife kaysını alat? Umar ibn Khattab'kin alat. Anan Abdullah ibn Mas'ud'dan bir yerden bir Mas'ud bir fatvanı cevabı bir sözünü alıp durup buna Hanafiler siz Abdullah ibn Mas'ud'da alam degen bolçuңар. Albapsыңар go dep aytpagıla. Sebebi Abu Hanife Abdullah ibn Mas'ud'dan jana başka sahabalardan da fatvasını algan. Oşogo Diri balukum dedi Araplara. Estep koygular. Sebebi Abu Hanife'nin erejesinde Gede Abu Hanife Abu sahabalardan ihtiyar kılat. Ağa dalil qatarı Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu özü aytkan. Eğer de Umar ibn Khattab bir neseni aytsa, Abdullah ibn Mas'ud bir neseni aytkan bolsa, ökö bir-birine karşı gelse Abdullah ibn Mas'ud aytkanı pas degen. Men Abu Bakırga karşı söz söyleyeyim. Je bolsa Umar ibn Khattab'dan karşı söz söyleyeyim. Umar ibn Khattab'dan hadisi je bolsa fatvası muqaddamun deydi. Ana oşogo kede Abdullah ibn Mas'ud'un bir sözlerini ugup kalганdan keyin bizim mazhabda jok bolsa anda ol joy biraz bolup kaldı öyle. Usul desingerden çağırıp Abu Hanife'nin usulun. Bolgonu en köp ilimdi, en köp fatvаны Abdullah ibn Mas'ud'dan algandığı için. Oşonduktan Yardaniyada Cemiyetul Ulumul İslamiyye Alamiye degen üniversitet var, men okugan üniversitet. Oşo yerde Hanafi fakülteti var. Oşonun magistraturasında bürögө emgek bergen. Ayakta bir iş kılasın, oşogo jaraşam ne alasın? Daraja alasın. Oşo magistratura, bize doktorantura az esmen çıkıp turat. Men bilgende magistratura. Ne degen? Sen Abdullah ibn Mas'ud'un azırkı bar hadis kitaplarından bardık fatvaların rivayetlerini çoğultasın. Çoğultup Hanafi mazhab menen muqarana kılasın. Hem hadis kitabında başka, Abu Hanife anı kaida kılıp düzgöndögü erece başka. Sen hadisteki jalan Abdullah ibn Mas'ud'un rivayetlerin jana özü bergen fatvalarda çoğultup Hanafi mazhab menen muqarana kılasın, salıştırasın. Kança payız Hanafi mazhabdagi erejeler Abdullah ibn Mas'ud'un fatvalarına, rivayetlerine doğru geledi. Oşonda eseptegende 80%dan jogorу. Demek 80% Hanafi mazhabdan algan, 20%'ında mümkün Abdullah ibn Mas'ud'dan emes, Umar ibn Khattab'dan algandır Abu Hanife. Mümkün Zeyd ibn Sabit'ten algandır, mümkün Abu Musa al-Ash'ari'den algandır, mümkün Ali ibn Abi Talib'den algandır, mümkün Umar'dıkın, mümkün Abu Bakır'dıkın. Varit mümkün mü? Mümkün. Oşoga day. Ilim alıp atkanыбызda mine kökürögüzdü keng kılaylı. Kalpli epte men butuman çalış üçün bir neseleri ayta berbaylı. Ezildegile, karagıla. Abdullah ibn Mas'ud'dan en köp tasirlengenbiz bi? 80%dan jogorу. Andan başka sahabalardan da kalıngan mı? Birle Abdullah Mas'ud'ları karab oturuyoruz mu? Yok, başkasından da kalabız da. Abdullah ibn Mas'ud fatvasında insan katar kata geçiş mümkün mü? Oşondoy bolbosa da kata geçiş mümkün mü? Mümkün de. Bende de. Umar ibn Khattab'ın sözü turganda men sözümdü alam degen Abdullah ibn Mas'ud'un sözü bizge delil katar. Demek Abu Hanife Abdullah ibn Mas'ud'un bardığıyla sözünü albagan bolusu mümkün. Anan başka da sahaba var da 1500 sahaba var. Alımlar var. Kettik.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: فلقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. Sahih Muslim'de rivayet kılgan bu hadiste, bunu Sahih Muslim, İmam Muslim 7. tom 148. bet 2462 hadiste şunu aytkan. Şu rivayet. Bu Abdullah ibn Mas'ud aytat: "Falaqad qara'tu ala Rasulillahi bid'an ve 70 suratan." Bid'an degen söz Arap dilinde 3'ten 9'ga çeyinki söz sandı bid'an dep koyat. Mesela üçün 73 de bir neseni aytqысы kelsem 70 bid'a ve bid'an dep koyat. 70 jana bid'a deyt. Al 3'ten 9'ga çeyinki sandı Arap dilinde şunday ereje var. 3'ten 9'ga çeyinki sandı bid'an dep koyat. 13'ten 19'ga çeyin de oşonday. Bul jerde ne deyt? Abdullah ibn Mas'ud falaqad qara'tu ala Rasulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din özünü 70'ten köp süreni, başkadan 73, 75, 79'ga çeyin süreni, 114 süre var go. Peygamberimizin özünü okup berdi. Kalgan mümkün sahabalar oku algandır, mümkün Abu Bakr okugandır. 73'ü men özüm okup berdim. Peygamberin özünü okup tekşerttirdim deydi. Ve laqad alima ashabu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem enni a'lamuhum bi kitabillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabaları bardığı biletile deydi. Alardın arasından Allah Teala'nın kitabının manisini, şarhın, tefsirin, maksadın men en yaxşı bilet başım. Sahabalardan biletile. وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنِّي لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ. Eğer de birini bilip kalsam deydi. Kur'an'ın tefsirinde, Kur'an'ın manisinde, çeşmelegende, sürelerde neme kılganda birini bilip kalsam menden жақшырақ bilgem. Men ağa barıp sapar kılıp olsa da barıp үйрөнүp келетирем deydi. Al degen nerse жоқ деген söz. Kede aytat go bireler, eğer de şunday kılsan kulağını kesip berem deydi go. Şu sözün çin bolsa men kulağımı kesip berem deydi. Kulağını kesip berbeydi. Al degen nerse андай emес деген, men kulağım orдунда kaldı деген söz. Bul jerde dagı Abdullah ibn Mas'ud'un sözü, eğer birөө menden Kur'an'da жақшы түшүнөm деген bolsa, anda men ağa saparılıp bargan bolat. Bal degen dese men жақшы түшүнөm деген. Эми бул сөздөн каршысын айтпагыла. Абу Бакрга караганда дагы Абдулlah ibn Mas'ud жақшы билет экен. Умар ibn Хаттабга караганда дагы Abdullah ibn Mas'ud жақшы билет экен деген сөз чыкпайт. Hadistin mansus, hadistin ayattın sözüne mafhumul muhalafa деген жоқ. İslamda şuna ereje var. Bir söz var, oşonun karşısı. Men bugün uktayımın dese, anda erteң uktabайт экен, же мурда уктабаптыр дегендей мани чыгат да. Бул жерден mafhumul muhalafa түшүнүлбөш керек. Ханафи мазхабында ошондой эреже бар. Аяттын, хадистин mafhumul muhalafасы түшүнбөйт. Başkaça aytkanda bul жерден түшүнүп калбасын. Демек Abdullah ibn Mas'ud Abu Bakır'dan da, Umar'dan da, Osman'dan da Kur'an'da жақшы билет экен, tefsiri жақшы билет экен деген түшүнүп чыкпаш керек. Ay men жақшы билем деген сөз да. Ошону билип койгула. Hadisleri mafhumul muhalafası alınmaydı. Bu hadisten emneni maksat kılınıp atadi. Abdullah ibn Mas'ud tefsirde, şeriatta, İslam'da en жақшы düşüngen insan ekendigin delili atadi. Sebebi nuzul degенди bilesingерби? Ayatlardan emne sebepten aytılgandığın sebebi aytkan ilim var. Asbabun nuzul deydi. Ayatlar kimge түшкөн, emne sebepten түшкөн деген dagı meseleler var da. Hadislerde da sebebun nuzulu var. Sebebul kavul jawsa sebebul şol emne sebepten şol hadis aytılınganın sebepleri var. Ani көп adamlar bilbeydi. Hadiste kaçan aytkan, kimge aytkan, menege aytkan. Emne sebepten Abdullah ibn Mas'ud şu sözde aytkan bilesingерби? Abdullah ibn Mas'ud halife bolup turgan, neme qazı bolup turgan mezgilde, kimdi mezgilinde qazı bolup bardı Abdullah ibn Mas'ud?
Umar ibn Hattабтың мезгилинде казы болуп бар. Барып Куфа элин илимге берип, бардык илимди берип, алым болуп турган мезгилде Умар ibn Хаттаб бул дүйнөдөн өттү. Андан кийин Усман радияллаху анху халифа болду. Усман ibn Аффан радияллаху анху халифа болгон мезгилде Куран маселеси боюнча бир чир чыкты. Кандай чир чыгат? Ага чейин айталы. Ага чейин Умар ibn Хаттабтын мезгилинде Абу Бакирдин заманындагы жазылынган бир Куран бар болчу. Билесиңерби? Пайгамбарыбыз мезгилинде Куран жазылган эмес. Жанагы кээ мусулман бир туугандар айтат го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылбаган нерсени мен кылбайм дейт го. Пайгамбар кылган эмес дейт. Пайгамбарыбыз Куранды бир мусхаф кылып китеп кылып жазган эмес. Анда биз эмне Курандарды басма кылып жазып окуп атабыз? Эгер алардын эрежесине салсаң, мына Куранды окубаш керек болот, бидат болот. Себеби пайгамбар кылган эмес муну. Абу Бакр радияллаху анху халифа болуп турганда бир чоң согушта сахабалардын көбү өлгөн. Кары сахабалар Куранды жаттаган. Себеби мурда Куранды хадисти жаттоо менен гана сактап турушкан да. Себеби арабтардын көбү жазганды окуганды билген эмес. Жаттап гана сактайт. Умар ibn Хаттаб Абу Бакр радияллаху анхуга келип не деди? Момундардын амири. Көрдүң мына согушта бир риваятта 70 кары деди, бир согушта. 70 кары согушта өлүп калды. Кээ ушу карылар бар мезгилде Куранды жазып калалы. Эртең карылар өлүп кала турган болсо Куранды жоготобуз. Абу Бакр радияллаху анху не деди? Пайгамбарыбыз кылбаган нерсени мен кылбайм деди. О, көрдүңүзбү? Тиги туугандарда пайгамбар кылбаган нерсени биз кылбайбыз, пайгамбар кылбаган нерсе бидат деген сөз туура. Бир четиненчи биз пайгамбар кылбаган нерсени биз кылбайбыз да. Бирок биздин аалымдар не дейт? Эгерде пайгамбар кылбаган нерсе шариятка каршы келбесе, шариятка пайдалуу болсо кылабыз. Ушул жагын унутуп калгандар, ушул чейин жаттаган окшойт да. Абу Бакр радияллаху анхуга келип айтты эле, пайгамбарыбыз кылбаган нерсени мен кыла албайм деди. Деди эле Умар ibn Хаттаб радияллаху анху не деди? Валлахи фихи хайрун деди. Аллахка ант ичемин, ушу жазганыбыз пайдалуу болот. Абу Бакр ойлонуп көр деди. Себеби халифа да ал. Абу Бакр үйгө барып ойлонду. Чындыгында 70дей сахаба бул дүйнөдөн өтүп кетти, карылар. Жазыш керекпиз, жазбай койсок кандай болот? Ойлонду дагы келип Умар ibn Хаттабтын сөзүн бекемдеди. Макул деди. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мезгилинде кылбаган нерсени кылбаш керек дегендин, эгер пайдалуу болсо кылса болот экен да. Бул сахабалардын амалына. Жанагы бидатыл хасана, бидаты сайя, жакшы бидат, жаман бидат дегендер бар деп атпайбызбы? Мына ушул. Пайгамбарыбыз кылбаган нерсени Абу Бакрдын мезгилинде кылбайм деди, бирок кылды. Өкө чогулду дагы Зейд ibn Сабит башка карылар топтоду. Мурда кийизде жазылган, жанагы далга сөөктөргө жазылган Курандардын териге жазылганда топтоду дагы бир нуска кылып Куран жазылды. Жазылгандан кийин Абу Бакр радияллаху анху бул дүйнөдөн өттү. Ошол бир нуска сакталып, бир проблема болсо ошону каралып. Кийин Умар ibn Хаттаб радияллаху анху халифа болгондо, халифалыгы 9 жыл болду, канча жыл болду? 10 жыл. Анакей машалла, көрдүңүз биздин балдар кандай. Ошол Умар ibn Хаттаб халифалык мезгилинде ошо бир нуска менен отурушту. Же башка жазган жок. Усман радияллаху анху халифа болгондо 4 нуска жазылды. Абу Бакр кылган эмес, Умар кылган эмес. 4 нуска кылынды. Пайгамбар кылган эмес, точно. Абу Бакр кылган эмес. Бирок Абу Бакр майли бир нуска деди. Умар бир нуска менен турган. Усман радияллаху анху мезгилинде 4 нуска болду Куран. Пайгамбар кылган эмес эле го, мен кылбасам болбойт. Демек, бир нерсе пайдалуу боло турган болсо, ал нерсе шариятка каршы келбесе кылабыз. Аны бидат деп биздин башты ортпаса. Шариаттын эрежесин түшүнбөсө, алымдардын ибарасын түшүнбөсө, сахабалардын амалын билбесе, анан алар менен талаш сөзү убакытты алып атат да. Бирок жооп бербейин десең ар жерде майли. Ошо Усман ibn
Affan radıyallahu anh'un mezgilinde çir çıktı. İki sahaba talaştı, başka oldu. Men okuganym tuğra, seniki tuğra emas. Sebebi Kur'an 7 kıraat menen düşkön. 7 janağı lahja menen düşkön da. Başkaça aytkanda dialekt menen. Biri vodovod dese jok çını dep talaş öttü ekoç. Ökö biri эле өзүчү. Biri çını dedi. Biri kardim degen var. Biri vodovod deyt. Biri çoң çını deyt. Bardыгы эле бирөө. Бул Кыргызстандын ичиндеги диалекттин ар кандай болгондугу. Ал жакта да Курайштин диалекти бар, башка диалект бар. Ар бир диалектке жакын ар кандай болуп түшкөн Куран. Анан баягы сахабалардан анан талаш баштаган. Меники туура, менте окулуш керек десе, жок, мен менте окулуш керек деп. Дегенде Осман радıyallahu anhu сахабалар чогултуп, кегиле. Bir кыраатка калтыраза калган барын өрттөйбүз деген. Анан ошол пайгамбарыбыз мезгилинде Зейд ибн Сабит жана башка сахабалар Куран жазгандардын бар карылар топтогондагы жанагы жазылган мурдагы кыраат менен жазылгандын бардыгын топтоп туруп бир Курайштин лахжасына, бир Курайштин диалектине салып, башкача айтканда түндүктүн немесине кармап туруп калган бардыгын ошо. Мениям, сениямдын баары өчүп кетти. Бир Курайштин тили менен калды. Ошондо эң фусха бул Курайштики деген. Башкалар деле фусха, бирок талаштар жок болсун деп туруп, ошо бир Курайштин диалекти менен калды. Анан окулганда башкачара мәҗриха бир нерсе окулгандар бар да. Мисал үчүн зираталлазина бисират деп, зираталлазина ан'амта алейхим деп окушат ушинтип. Мен кар эмесмин, укканым бар да. Зират. Сираталлазина деп окуйбуз, бул да бир кыраат. Ошолордун бардыгын өрттөдү дагы сираталлазина деген гана калтырдылар. Мисал дейм. Ошентип атканда Абдуллах ибн Мас'уд да өзүнүн Кур'аны, өзүнүн жаттоосу бар болчу да. Анан ошол мезгилде анан кийин бардыгы буйрук келип туруп, буну эмне кылыш керек? Өчүш керек, өрттөш керек, муну кыласың десе, Абдуллах ибн Мас'уд каршы чыккан. Мен пайгамбардын өзүнүн оозунан үйрөнгөм мен. Оозунан угуп мен кулагыма кирген. Өзүнүн шакирттерине айткан да, ар кимин өзүнүн Куранын сактап калын. Эми сахабалар бири-бирине кыла берет да. Ошентип ошол окуя болуп атканда анан ушу сөз айткан. Фалакат карату аля расулилlah. Мен пайгамбарыбызга окугам. Эгерде кимде ким мен Курандын маселесин талаша турган болсо мен кылам деген маселе ошо. Ошон үчүн Ханафи мазхабта кыраат ибн Мас'уд, Абдуллах ибн Мас'уддун кырааты менен кээ бир өкүмдөр алынган. Абдуллах ибн Мас'уд баш ийген эмес, жок, ушу мен пайгамбарыбыздан ушуну үйрөнгөм. Дагы бир нерсени айтып берейинби? Абдуллах ибн Мас'удга барып айтышканда, Абдуллах ибн Мас'уд ушундай буйрук келди, сен Кураныңды бер өрттөйбүз. Мындай кылабыз, бардыгын жашырыла деген Курандар давай. Абдуллах Мас'уд шакирттер жашырыла деген. Кыяматка чейин ушуну окуйсуңар дегенде Абдуллах Мас'удга айтканда бер эми өрттөйлү. Десе, мен пайгамбарыбыздан илим алып, пайгамбарыбызга Куран окуп, пайгамбарыбыз менен Куранды кайталап аткан мезгилде Зейд ибн Сабит жаш бала болчу оюнчук ойноп жүргөн дейт. Зейд ибн Сабит келип ушулар жазыш керек болот да. Эми сахабалар бири-бирине ошентип айта берет. Анан сен дагы барып анан Зейд ибн Сабитти үмүтпөй, сахабалар бири-бирине айта берет. Ал эмне дегени? Мен эми Зейд ибн Сабиттин айтканым менен ушинтип жазабы экенмин. Мен пайгамбарга окуганмын. Пайгамбардын жанында жүрөм. Бар кайка барсаң ошо калат. Шакирттерине айткан давай деген. Китеп Курандарын бекиткиле эч ким өрттөбөсүн. Ошого Абдуллах ибн Мас'удга анан ал Алкамага, Ибрахим Нахаиге ошол кыраат келип, анан Абу Ханифа ушунун өкүм алынганы себеби ошондо. Абдуллах ибн Мас'уддун мезгилинде Абдуллах ибн Мас'уддун кырааты мутаватир болгон. Азыркы мезгилде шаз. Абдуллах ибн Мас'уддун кырааты. Эмнеге? Жанагы өрттөлгөндөн бияга эч ким риваят кылбай койгон, жок, шаз болуп кеткен. Башкаларга каршы болуп. Осман ибн Аффан радıyallahu anhu'nun Kur'an'da Kureyş'tin diyalektine koyup yazısı bu siyasi iş bolgan.
Şer'i emas. Eger şer'i bola turgan bolsa anda Abu Bakr Umar'dı mezgilinde kılgan işleri to'g'ri emas bo'lib qoladi. Oşo menle namaz okushgan ilgari, oşo menle namaz bardygy oşo men borib kelgende qiraatlar menen. Azır dele mutawatir qiraatlar menen Kur'anda yazılgan emas. Azırkı bizim Kur'anlar Osman radıyallahu anhu'nun rasmı menen yazılgan. Biroq ziraatallazina deb azır dele okup taravihterde okutmayız be. Amal menen kılabız Kur'an yazılgan emas. Boldu. Bir Kur'an bolsun, al Kureyş'in diyalektinde kalgandar okusan okuy ber. Oşogo başka kıraatlar oğuzdan kulaka uğulup jattалып келет. Şol mezgilden beri. Al эми жазылган Kur'an azırkı bizim kolumuzda Osman radıyallahu anhu'nun Kur'anı. Osman ibn Affan'ın mezgilinde jana bir diyalektke koyulup жазылган. Anan oşoga ayttık bizim keybir meseleler oşol Abdullah ibn Mas'ud'un kıraatı menen ne olup kaldı? Hükümler çıkıp kaldı. Söğü ustazları şakirtleri şunday oldu. Kay korsanlar çok kaldı. Anan olu şaz dese, o şaz bulgan emne dese, başka kıraatlara karşı geletat. Sebebi başka sahabalar birigip durup Osman'a baş yiyip durup şunu kıldı. Sayasi mesele olgan. Sayasi mesele ellerin ıntımağın biriktiriş için. Sana talaşkandı, çok kılış için bir nemeye kıldı. Başkaları da tuğra, bir Kur'an yazılganda bunu menen gene yazıldı. Oşo hazır başka kıraatlar okuluna bir kitap katары жазылынбайды. Abdullah Mas'ud'u da ошондой окулуна берет, бирок китеп катары жазылмайт. Бирок Abdullah Mas'ud ошо эмне? Мен китеп койдон сак өзлөрүнүн тилинде да эми сахабалар. Ошого Zayd ibn Sabit'ти айткан. Мен пайгамбарыбызга Кур'ан окуп аткан мезгилде Zayd ibn Sabit жаш балдар менен ойноп жүргөн. Мага үйрөтөсүңөр деген. Сахабалар бири-бирине ушундай дей берет. Ошого Umar ibn Khattab tele radıyallahu anhu Abu Hurayra ne dedi? Hadisi жақсы жаттасаң жатта, болбосо дауысқа өзүң тугандарыңа тезірек жеткізіп коем. Bir-birine айтып берет сахабалар, сен Аллага тең келбе, мен тең келбейм. Болгон тарих катары бул хадисте эмне себептен айткан? Бул дагы Абдулла ибн Мас'удтун кадыры, баркы, урматы да. Бирөө бар менден жакшы билген деп атат. Эми ошого аз далилдер деп келебиз. Şakik degen bu Şakik ibn Seleme Asadi degen kişi balası Vail, Abu Vail dep koyat. Kufalık. Bu muhadram. Muhadram degen nerse adrakel cahiliye vel İslam. İslam'dı mezgilinde de yaşagan, cahiliyet mezgilinde yaşagan birok sahaba emas. Eger de muhadram degen bolsa bilip koygula bu iki zamanda yaşagan. Alganday Peygamberimiz tiri, Peygamberimiz Madine'de yaşap atkan, bul Kufa'dan Peygamberimiz barıp görüp sahaba degen nesege жетишпей kalgan. Anan keyin sahabalar gelgende Kufa'ga sahabalardı görüp tabi'in bolup kalgan. Alqama da oşonday bilesiňermi? Alqama da Peygamberimiz zamanında yaşagan, normal ele kişi bolgan. Biroq Peygamberimizga barıp sahaba degen nersege жетишпей kalgandagı Abdullah ibn Mas'ud baganda şagirt bolup tabi'in bolup kaldı. Bul Şakik da oşonday. Abdullah ibn Mas'ud'un şakirti. Bul Umar ibn Abdülaziz'in halifalık mezgilinde bul dünya ötken 100 yaşında. Oşo Şakik aytat Sahih Müslim'de. Fecelestu fi halaqi ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Men deyt Peygamberimizin sahabalarının meclislerinde oturdum deyt Şakik. Fema semi'tu ahadan yaruddu zalika aleyhi. Birөө gelip "Ey Abdullah ibn Mas'ud sen to'g'ri emas aytып atasın. Osman'dın nemesine qaytışın gerek." dep birөө aytpady deyt. Urmat kılıp oldu. Wa la yu'ibuhu. Birөө ayıptagan emas deyt. Sen ne mi tutasın sen? Sen Abdullah halifa baş yiyeysin dep birөө ayıptagan emas deyt. Bu Sahih Müslim'de. Oşo ayıptabagandygy üçün anı sahabalardan birөө gelip durup oşoga rat berip sen to'g'ri emas kılbaysın degендigi üçün qiraat Abdullah ibn Mas'ud amal kılınıp, hükümler alınıp Abdullah ibn Mas'ud şakirtleri işlete berişken. Tushundinglarmi? Bunu Sahih Müslim'de aytadi. Men deyt Peygamberimizin şakirtlerinin meclisinde oturdum deyt, başkaça aytkanda sahabalar menen. Fema semi'tu ahadan yaruddu zalika. Hech kim birөө to'g'ri emas kıldasan Abdullah deb aytgan emas. Wa la yu'ibuhu. Hech kim ayıptagan emas. Sahih Müslim'de. Sahih Müslim'de kançançı? 7-ton 148, 2462 hadis.
Abdullah Mas'ud jönökay adam emas beken? Kettik. İmam Malik bin Enes. İmam Malik ikinci mazhabtın başçısı. Oşol özünün Muatta degen kitabında bir rivayet kıldı. Qala Malikun an Yahya bin Sa'id al-Qattan. Yahya bin Sa'id'den rivayet kılıp İmam Malik aytat: "Anna rajulan sa'ala Abu Musa al-Ash'ari." Biro gelip İmam Abu Musa al-Ash'ari sahabiden soradı dedi. Faqala inni masastu an imraati min thadiha labanan fadhahaba fi batni dedi. Allah. Bir kişi gelip Abu Musa al-Ash'ari sahabadan fatva sorap kaldı. Men ayalımdın emçegin sordum ele sütü tamamı getip kaldı dedi. Şimdi ne oldu deb fatva sorap geldi. Ana emsire turamet tushunib qolib qoladi. Bul o'qiganidagi kengirrek aytgan narsasi bor. Bul kishi, yani so'rab kelgan kishi, cho'lda ketib atib ayal to'rab qolgan. Ayal to'ragandan kindigin qirqib degi kishida ati. Anan balasin apa ayalına berib emisse süt chiqmaydi. Anan o'shoni sig'ib, so'rib o'tirib, anan sütini chiqarganda. Sütünü çıkarma, süt çıkkanda birinci tıkılıp kalgan okşaydı da kanalga. Anan balası süt çıkarıp koygan. Sizler jaman öyle oldu ha. Aytıp koyuldu. Hazır şunday zaman bolutat bir nerseni aytkanda arkasından şu sebebini aytıp koysan bir nerseni aytıp koysan arkasından söylep çıkarttı. Aytıp koyulur erteң daha bir nerse dep çıkışmasın. Bu şunday sebeplerini ulan bolgan, çölde bolgan ha. Hem oşo kişi kaya buyaka kelgenden oylanıp kalganda. Qanday bolup kaldım? Men ayalım sütünü içip aldım. Süt içip alganda bu balasınday tuğan bolup kalat degen neme boldu? Men apamın balası bolup kalbadым mı degen problema. Ötkende bir Özbektin nemesini uqdum, sizler uqpadыңarбы? Men 40 yıldagan 25 yaşımda deydi. 38 yaştagı bir ayalga öylendüm deydi. Anın 18 yaştagı kızı var eken deydi. Atam deydi kıçıragan 45'tegi deydi. Atam deydi menin ayalım kızım gördü da şat uylendi deydi. Bir ele mezgilde deydi men atamın bir balası olup kaldım deydi. Ne demesi? Atamın nesi? Kaynatası olup kaldım deydi. Oşol mezgilde özümün mükemmel atası olup kaldım deydi. Ondan keyin deydi meni qutuqtab qo'ysalar bo'ladi deydi. 9 aydan keyin men de balalı boldum deydi. Menin balam deydi atamın balası olup kaldı deydi. Ya şunda olup kaldı. O'sha aytadi jig'il qolasiz. Hozir sigarinday tigini bu balam apam balası ayalım balası olup kaldım. Qanday bo'ldi? Balası olup qala turgan bo'lsa, bayağı nikah yo'q bo'ladi-da. Daha bir mesele var da şeyde ayta keteyim. Vaktimiz var mı? Eğer de şuna bir okuya olganda bir ayal bir kişi bir ayal alganda daha bir kızga uylenmekçi olgan. Al kız bir yarım yaştagı kız bolgan. Anan nikah kıyıp koyarganda 8-9 yaşka çıkkandan burada uylene berишкен да. Туурабы? Себеби ал мезгилдеги kızlar мындай tez жетилген, азыркыга салыштырба. Ошого Ayşe radıyallahu anhanın hadislerini okusanız, sahabalar gelip Ayşe nevizden mesele soraganda, ya bu ne ya ey balam, mesele mınday dep aytat. Peygamberimiz ayalı Ayşe neviz. Peygamberimiz bu dünyada ötkende Ayşe nevizden yaş 18'de olgan. O 17-18 yaşlarında çoğun sahabat ey balam söylegenlerin Ayşe nevizden hadislerini okusalar, çoğun ayalda o kança. Al 18'ge 19'a çıkmadan çoğun ayal olup kaçkanalar. Muhammed el-Fatih Türkiye'nin Konstantiniyanı İstanbul'da açkan mezgil kaç yaşta olgan? Bir rivayette 17, bir yaşında 21, 23. 23 yaşında o Osmanlı İmperiyası'nın asker başçısı ya Allah. Az bizim 22-23'te mağa palanca TV tatta uylap жүрüp. Suyup kaldım öyle dep. Al 23 yaşında Osmanlı İmperiyası'nın asker başçısı boluş üçün al жоқ дегенде bir 20-30 marakaya katış gerek da.
мындай эле кичинекей пацанды барып туруп неме кылып коебу? Элестетесиңби 25 жашта азыркы биздин 70, 80, 60дагы, 40, 50дөгү адамдардай болгон да. Анан ошого Айша энебиз 9 жашында үйлөнүп турду десе ойлом жөн койчу аларды. Азыркылар менен мурдагылар салыштырбагыла. Ал мезгилде такыр башкача болгон, азыр башкача. Анан ошондой болуп жанагы аял бир кызга үйлөнмөкчү болуптур, барып 1,5 жаш. Аялы барып туруп шарт эмизип койтур. Эмизип койгондон кийин экөө тең күйөөсүнө арам болуп калды. Жанагы кичинекей кыз мунун аялы болчу да. Эми аялы өзүнүн аялы апасы болуп калды ошондо. Тиги кичинекей кыз болсо аны үйлөнөйүн деп атса, баласы болуп калды. Экөөнүн тең тарак түштү. Ушундай абалдар болот да. Кыйтырларчы. Анан ушинтип бул киши келип Абу Муса ал-Аш'ариден фатва сурады. Таксырым ушу кандай болуп калды биягы? Мен тамамыма кетип калды жанагыдай олотканда деди. Дегенде Кала Абу Муса ал-Аш'ари радияллаху анху ла ураха илля кад харумат алейк. Мен ушундай көрүп атам деди. Аялың сага уже арам болуп калды, сен апаң болуп калды деди. Абу Муса ал-Аш'ари сахаби жалил. Кала Абдуллах ибн Мас'уд. Абдуллах ибн Мас'уд ошо экен. Унзур ма туфти бихи ражул. Адамга эмне фатва бересиң сен, кара деди. Токто деди. Факала Абу Муса фама тaqulu анта, сен эмне дейсиң деди. Башка сен оюң бар деди. Экөө тең муштахид мутлак сахаба, фатва бергенге ылайыктуу сахабалар экөө тең. Факала Абдуллах ибн Мас'уд, Абдуллах ибн Мас'уд не депти? Ла ридаа илля ма кана фи хавлайн. 2 жылга чейин гана эмчектеш тууган бала болот, жана хурмат сабит болот. Башкача айтканда 2 жашка чейин гана сенин энең балаң болот деди. Андан башкасы болот. Ханафи мазхабы ушуну алган. 2 жашта, 2 жашта эмисең тууган болбойт. Абдулла Масуд неде фатва берди? 2 жашка чейин бул чоң киши, бул апасы эм тамагына кетип калса деле эчтеке болбойт деди. Дегенден кол Абу Муса, имам Абу Муса ал-Аш'ари радияллаху анху не деди? Эми мындан кийин муну ал-хабру, хабрда Абдулла Масуд хабр деген илими көп адам. Эми муну силердин мен ушу бар жерде мен фатва бербейм болду деген. Эми менден сурабагыла деген. Эми муну ушу Абдулла Масуд бар эле болуп турса мен фатва бербейм деген. Кала Абу Муса ла тасалуни ан шейин, менден эч нерсе сурабагыла, ма кана хада ал-хабру байна азхирукум. Муну эле силердин араңарда бар болсо менден фатва сурап ушундан сурагыла. Ката кеткендигин өзү мойнуна алган. Буну Муатта имам Маликте 4-cü tom 876-cı bette 2249-cı hadis. Bul hadis sahih hadis. Abdullah Mas'ud'un ilimli ekeni gördüңөр. Qasim ibn Abdurrahman an abihi an Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayet kılınan uşinti aytat. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberibizden Abdullah ibn Mas'ud rivayet kılıp aytat. Annahu qala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Raditu li ummati ma radiya laha ibnu ummu abdin. Ve kerihtu li ummati ma keriha laha ibnu ummu abdin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mas'ud'u İbn Ummu Abd verkileç. İbn Abd. Abdullah Mas'ud debesen İbn Ummu Abd degen. Başkaça aytkanda kuldun enesinin balası. Başkaça aytkanda enesinin, bizde Araplarda, bizde de koyganda kara. Araplarda şu atasının nemesi menen Abu Muhammed dep çakırат, seni sıylap atsa atın aytpayt. Abu Muhammed deyt. Ayaldardı özün ayalın bolsa Ummu Muhammed'in apası dep çakırat. Şunday aların saltında, ülp adatında şunday. Abdullah ibn Mas'ud'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ummu Abd dep erkeletken. Andan keyinki de ulu sahabalarda Abdullah ibn Mas'ud'u şinçken. Andan keyinki rivayetlarda aytabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deptir? Raditu li ummeti. Menin öz ümmetime şul nerseni razılık kılıp kabul aldım deydi ümmetim musulmanlarga. İbn Ummu Abd emnege razı bolgonsa men şonuga razımın deydi. Abdullah ibn Mas'ud emne fatva bergen bolsa şo fatva deydi. Al bergen ilim oşol ilim deydi. Oşo meneni bergen men şo razı boldu deydi.
bunday münözdöme hiç kim ala olsa gerek Allah. Raditu li ummati. Men özüm ümmetime razı oldum. Ma radiya laha ibn Abd. Abd Abdullah ibn Mas'ud emnege razı olamasa böyle olacak. Ve karihtu li ummati. Men ümmetime jaman gördüm dedi. Abdullah ibn Mas'ud neden jaman görgön? Men ümmetime jaman gördüm dedi. Peygamber özüm nege mintip aytdı? Abdullah ibn Mas'ud. Sebebi Abdullah ibn Mas'ud anın ilimin vahiy жаңы түшкөндөн баштап жанында жүрүп, пайгамбарыбыз бул дүйнөдө өткөнгө чейин жанында жүргөндүгү үчүн билип атат ушу бардык илимди ушу алды деген сөз. Бул хадисти эки Mu'jamul Awsat деген китепте имам Табарани риваят кылыптыр. 6879 хадис. Имам Баззар өзүнүн Муснад китебинде риваят кылыптыр. 1986. Имам Хаким Мустадракта айтыптыр. Сахихейнде 5472. Бирок муну Муснад Баззарда жанагы мен өзүмө жаман көрдүм, үммөтүмө жаман көрдүм, Абдулла ибн Масудка жаман көргөн нерсени дегенде Баззардын риваятында бар. Калгандар Табаранидикинде, Mu'jam Awsatта жана башка жактарда бар. Бул хадисти Адил Муршид деген чоң алым, Мустадрак ал-Хакимди ачыкка чыгарган чоң мухаддис алым иснаду сахихун деген. Бунун санады сахих. Алсак болобу? Ан Хузайфа радhiyallahu anhu annahu qala. Хузайфа radhiyallahu anhu риваят кылып айтат, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunday dedi. İqtadu billazi min ba'di. Peygamber aytat. Menden keyin uşular derçigile dedi. Bu aşara başka rivayette Abu Bakr ve Umar işare kıldı. Andan keyin ne? Bihadi Ammar. Ötken Ammar ibn Yasir'in ömür bayanda okumamız buna. Bihadi Ammar. Başka çarına Ammar ibn Yasir sahabanın fatvalarında anne ilimini anladı. Ve temesseku bi ahdi ibn Abd. Anan Abdullah ibn Mas'ud'un aytkan yolun ilimin bergen fatvasın beken barmakla dedi. Kim ayttı bunu? Abdullah ibn Mas'ud. Peygamberimiz ayttı. Oşun üçün Hanefi mazhabı Abdullah ibn Mas'ud karma atabız. Karşı başka jaka ketpeptir bizbe? Elhamdülillah. Bu hadiste kim rivayet kılıptır? 3. Mustadrak al-Hakim 4501 hadis eken. Bunu da Adil Murşid degen alım hadisun sahihdir. Sahih hadisdir. Gede eşteke jok bolsa men aytkanга hareket kılam. Biroq bir ustazlar aytsa oşonu aytıp koygon jakşыраак bolat, ha? Adil Murşid dünya etirafga algan alım. Sahih dese, daif dese sözleri etibarga alınat. Biroq bizge bir nerse karşı kelip kalsa izleşibizden mümkün. Bizde şunday ereje var da. Egerde bizim maskapka bir nerse tuura kelip atkан bolsa kabul alabыз, elhamdülillah. Eğer bizim maskapka karşı söz aytsa, je olsa bizim dalillerimiz daif dese izlep çıkarız. Sahih dese boldu, sıraz alıveririz, bismillah. Daif dese izlep görüyoruz. Şoğa hiç kaçan jeteleme molda bolbayız. İzleyimiz. An Asimin, an Zirrin, an Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayet kılan hadiste minettir. Enne Ebu Bekrin ve Umar'a beşşarahu enne Resulullah sallam kâle men serrahu an yakra'al Kur'ana gaddan kema unzile felyakra'uhu ala qiraati ibn Abd. Abu Bakr ve Umar radıyallahu anhu'a peygamberimiz bir suyunç aytıptır. Öküm uğal deptir. Egerde Kur'an maga kanday түшкөнүн билем десеңер, үйрөнөм десеңер, ошондо окуйм десеңер, Абдулlah ibn Mas'ud'un кыраат менен окула дептир. Men sarrahu an yaqra'al Qur'ana gaddan kama unzila. Kur'andын sünnet түшкөндү тамгалары, аракеттерин өзгөртпөстөн мага түшкөндөй окуйм десеңер, فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاتِ ibn Abd. Abdullah ibn Mas'ud'un kıraat menен okulat dedi. Oşol kıraat menен Hanafiler hükümdörдү algan. Жөндөн жөн алган жокпуз да, пайгамбарыбыз айтты бизге. Бул хадисти каякта риваят кылыптыр? 4. İmam Ahmad özünün Musnad kitabında 35. номерде hadiste bunu jarıkka çıkargan Şeyh Şuayb Arnaut деген çoğ muhaddis alım isnaduhu hasanun dalilge jaraytaptır. An Masruq.
Masruq degan tabi'ina, Kufalik qiyin tabi'inlardan. Qala kunna na'ti Abdullah ibn Amr wa natahaddathu ilayhi. وقال ابن نمير عنده فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود قال لقد ذكرتهم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aytat bizde Masruq aytat Abdullah ibn Amr'dın janında söylöşüp oturat elek dedi. Anın İbn Numayr şular bolup oturganda aytты dedi. Men Peygamberimizdin sözün uqqandan keyin Abdullah ibn Mas'ud'u жақсы көрүп калдым дептир. Эмнени уктуң Пайгамбарыбыздан хадисти десе, ушул хадисти айтыптыр. Хузул Кур'ана мин арбаатин. Куранды алам десеңер, Куранды Пайгамбарыбызга кандай түшкөнүн үйрөнөм десеңер, Пайгамбарыбыз эмне дептир? 4 адамдан Куранды алла дептир. Сахабаларына айтты да. Мин ибн Абд, Абдулlah ibn Mas'ud'дан فبدأ به. Шул Куран түшкөндөн башкап окуп аткан шу Абдулlah ibn Mas'ud дептир. فبدأ به деген алдыр үчүн чечмелеген. Ва Муаз ibn Jabal Йеменге муаллим кылып пайгамбар жөнөткөн муштахид мутлак, Ва Убай ibn Ka'b радияллаху анху. Умар ibn Хаттаб таравихти 20 ракет кылып, имам кылып, бир имамга баштап ушуну окугула деген Убай ibn Ka'b. Qari. Анан Салим Маула Аби Хузайфа. Абу Хузайфанын кулу Салим, жанагы Рида Кабир ушу Салимге айтылган. Ушу төртөөнүн алгыла Куранды үйрөнөм десеңер, пайгамбарыбыз шу төртөөнө мен Куранды жакшы үйрөтүм, ушундан үйрөнгүлө деген. Бирөөсү Абдулlah ibn Mas'ud. Бул хадисте имам Муслим өзүнүн сахихинде 2464 хадисте айткан. Ушул жерден токтотойлу 11 мүнөт убакыт калыптыр. Кийинкиде да улантабыз. Качан Абдулlah ibn Mas'ud'дун илимине там бермейинче ушундай маалыматтарды мен сизге окуп бере берем. Ал деген нерсе башка сахабалардын кадырын түшүрүү эмес. Болгону биздин Ханафи мазхаб кандай адамга негизделген. Абдулlah ibn Mas'ud'дун фатваларына, ошонун сөздөрүнө, Куфадагы алымдарга. Абдулlah ibn Mas'ud ошонун башчысы. Эми ушунча нерседе Абдулlah ibn Mas'ud адашып калбаган. Болушу керек, Демек, кийин Абдулlah ibn Mas'удтан башка сахабага да келебиз. Өткөндө Аммар ibn Ясирди окуп атканда эле мындай адам жок экен деп аткансыңарбы? Абдулlah ibn Mas'ud окуганды ойлоп калдым. Азыр дагы башка сахаба келет. Куфага келген сахабалар илимдүү болгон бекен. Алар хадисти билген бекен, шариатты билген бекен, же билбейли барып алыппы Куфага. Куфага барган сахабалар алым болгон. Алар барып ошонун элине шариатты үйрөткөн, ал жактан табииндер илим алган. Абу Ханифа мына ошол биада, ошол чөйрөдө чоңоюп, ошол жерде илим алып, ошолордун илимдерин эрежеге салган. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля алихи ва асхаби ажмаин.